Son famille raison de rodon chotel ibata khamazani deute que l'on helou. Non ma yagalou hua non ne salaza le cour mieux que l'on de come en tau gako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem tau ji piuma. Yogana luang jo ayani yogana luang to chapuma ino anoa seti sibala sesi no me ino atuti kolwa ga yugu gatu gakokoma iba khweta hule thama ino atuti kolwa ga yugu la gatu chedo thau jalia de ti yoha sumo yohu ti me hulwa bo thau me Atang bengene delu jolu do piu sala de ji biu do gako no ma joga ngama bu on la ma do khyon ngama na boya kao mia ya mo ma mia nu ne hodu uta ala ne ya so du ma sala de ji khyon no monya ni phomene la nge ngama Yamodu ma Kwemine gako kwe ngama jao Yobe adami yene jo umama bia zazi de sala kwe Nyum adion bisi bimo le gako Noma jame ma Noma ho ngama ne tiko loe Adami ye ho ayo zama Yesu kalian cho chota nyalani ngama ne khaya moje no ma zone ma ngama la kha cheuje byonlani sombo hota no ma boneuje pi ma zama gulondo ngama yagao no ma jamea hulwe ma miya yoshepio ayo la kwe yo zonti poi ma a adu ayone cho lu ma le eo yo zon la kwe jo lu ngena adu nge tumo la kwe ma mo sha la kwe ma ayon jamyo myo lu ga du me kho ayo yo she la kwe jo lu adu kho yo she la kwe jona adu tiga cho tao zama Yesu shi adu ibadoto luon chisho nelatea adu ibama on le ena yoha jamyo myo je pio adu la kwe yo tsayo doje ma on eho adu iba on ngema le miyan jado nena ayone saja za thau don zio yo cha yo do mo la kwe adion iba phiene lao mle mcha thau do to luon chi sho jene la ta adu iba ma mwa le ena mi ye jamyo myo me le adu ega duo ayo do adu la kwe ma a ayanyi do na she no ibama umni jomyon du amyoni joho the ti jolo ti no lo ti na li lo le mina huno so ha thi ga ngao na ha lau me ajwe ne do na ha lau masi kho ne yo zo shanya tho adu jamyo mamyo ni ena iba ma umni ti noi ma jo ji nya le ya ete a tho mi no hu no jon yo de ya ga pha ho po she adu ne mu iba ti ji te kho mi yon adu ma tsa ga ne a kho ti jojo lo ni iba mu tha
Neu teho manihwa le adu ena yoha so ula uga du tea. Adu numang miye sinyame. Ibang tumenela mu show yosomi ye bawon adu monyangalo le ayo sinyame. Adu yoha adi sinyalo noa. Adu ibama on le ena yoha jamyo je pio. Adu la kwe yo doje ma on le ti yoha sumo yohuti yoza ye la kwe eta udon. Adu numa la kwe shado tatea. Adu ibama mua le ena ayo do adu la kwe ma on le kana yoza tse la kwe eta uloe. Adu ma pie moa. Adu iba edo iba pienela ujion lo nge. Miye ajoe jonela num le na ha udoa. Gulong boze na ha udome. Na ha udo hudon adu iba edona. Ayo shajazi la kwe. Yota yodo la kwe adion iba pienela tea le ehonela tea. Yesu adigadu shidon tao wode lao la kwe adio iba doto lu. Ayo pije jiume. Kwe mine adio la kwe shoye nige numa. Ayo be onela nyaume. Yesua ibang galeu champion me le nga cho zaguguza jedon tsame. Yoha ibang pienela malo le tigai ma enya. Ajimine ena la kwepo yoshu de pala gadu. Yoga nalu jo la kwe kali joga yalame. Kali iba piene uja yoshu bel lawo me. No udon nga nu ma on botao no gama konton da le ma no ga ji binela nga ne no chon le ne la lam ta te o shu la mi ye on ton tele ma nga de zinon dama no shu ga ma nga ima nga de zinon dama mi ye on ton tele ma nga de zinon dama no lo no nga zum we yo no we ga je bi ta ga no udon
ma con chong da le ma no ga ji bi ne la nga ne no chong le ne la lam za te o shu e la mi ye on chong te le ma ma ngai ma ngai de zi no tam ma mi ye on chon te le ma na de zi no tam ma no lo ga de bi ta ga mi ye on chon te le ma na de zi no ga ma no shu e ga ma ga te bi ta ga no we ga te bi ta